Hatung Sungaihaban Penteri Kamno dekat artikel 371 ng Jela Meghalaya, kerja ayu pat di kejingsha itu kerpang Jela lingba kasik schedule dari Penteri Kam ke artikel 371. Hatung kan wanra jingma sisa yang kerja Penteri kumbak kamu ba Preston Tensong. Kumulai perlong di forum rani tentang forefront media bahkan iklimat ini keren halor ke artikel 371 bat kei befidon kam betip sepang jongka. Nang ini gisnging layo i badio sngo kijung keren halor ke artikel 371 baga 6 schedule jong keriti sencar keri ki ba hakawai ni kirinsan usembun menteri rang ba jela ba Preston Tensong ulo ong balada penteri kami ke artikel 371 ke jela ngila bandu no ke jing yada jong 6 schedule. Tikamod ayu kani ke artikel 371 bat ki jela ayu hakathan ki ba hapo ke jing yada jong kani ke artikel. Artikel 371 juga riti sencar hakari ke ai ke jingya da bekerpang da benda ki jelai bekentup yang riu teli ki jelai ki badan hakathan chatai lamingi. Yakni artikel lapia hagi khnai benta kata ke 371 A B C D E F G H ba J ki babatai shai halur kendon jingya da kat kum ke jinglong jingman jong kitu ki jelai ki badan hapo kani ka artikel. Yakni artikel labesu hakariti sencar kari nadu ke basdang kata ka arpun diuturik ukla lingkon jong sedem khak nai spa sanpo bagi benta ki bahap hapo jongka nadu ke 371 A ba hadu J la benrap hagi senam ki babot. Tiki kita ki jelai kathan chatai lamingi ki bayo ke jingya da jongka artikel 371. Ka artikel 371A kat kum ka amendment act ke bakhala jong senam khak nai spa ripuar ka ajing ada ke jela nagalan yakni ke kendon an la besut hadin ke jingi menjur hapdeng sarkar pedeng bahkan naga people's convention haus nem khak nai spa ripo ke balam ke jing kha ke jela nagalan haus nem khak nai spa ripulai kat kum ka ni ka an ke ying torbar thawan kari ke parlimen kamla penteri kami ki an jongka hagi benda ki bai dei bar kaniam ke rukom kerti ke dustur bat ke khendo ke siap ke jing penia je kam san hima sima ke hok ke sot ki bai yadai bat kuriti dustur jong naga klaim ke jing minjur jong ke sarkar jela nang ta wan saka artikel 371B kat kom ka amendment act bar puar jong snam khak nai spar ripundai ka ajing ya da ya ke jela Assam presiden keri ai bor banthau ke komiti jong yang dorbar thawan ki bakentho bi ki dukot ki badai nagi jaka bahap hapo ke jing khmi jong ki jaj riu ritpai ka artikel 371C pat ka ajing ya da ki pat ba jong ke jela Manipur kat kom ka amendment act bar phunyo jong khak nai spa nyu phuai hang ni ru presiden pen ku bor bat pen skemi komiti jong ki nong mi khmat bala sajid na than rilum hak yang dorbar thawan bat upen ku bor ru kerpang ya ulat ke jela ban pinti kenai ke jing penteri kam ke pura yakni komiti ka artikel 371F pat ka ajing ya da ke jela Sikkim kat kum ka amendment act balai pun rio jong khak nai spa nyu pesan bat kat kum kani kenon lai gi dikhot jong yang dorbar thawan kila banjir ki nong mi khmat na kani ke jela ka house of the people lani ke yang dorbar jong gi pat ba bania da ka hok jong gi jaj ber fer jong kani ke jela ka yang dorbar thawan kari ka bha ki seat ha ka yang dorbar thawan ke jela ki bala ban pendap tang de kitu ki kertong ki badai na kitu ki jaj ben riu ka artikel 371G pat ka ajing ya da bakerpang ke jela Mizoram kat kum ka constitutional amendment act ke basan pulai jong khak nai spa prapun riu pat kat kum kani ka artikel baru ki an jong ke yang torbar thawan kari ki bayadai bakerukom im ki mizo on penteri kam tang hadin pelayo ke jing menjur jong yang torbar thawan jong ke jela nang tawan saka artikel 371H ke ba ajing ya da ki pai ba ke jela Arunachal Pradesh kat kum ka amendment act ke basan pusan jong khak nai spa prapun riu hang ni ulat ke jela udon ni ka benta bakerpang man khmi ya ka bha kamian ke songsuk song sngan bat ularu ban bishar shimet halor ki benta fer hadin ki jing selok lang bat ke kin hon ki menteri ha ke jela ti benta ba philate bi kendon ba fer hapo ka artikel 371 ba ajing ya da ki jela hakathan chatai lamingi mentang ini phai pat shak jingmut jong 6 schedule jong kerti sencar kari ke bala penteri kam haka jela Meghalaya jongi tikar kum ke krinet ban rio jong riti sencar kari ki jela ki bayo ya ke jing ya da ka kam san hima sima riti ke dustur bar ke khendo ke siap ki kenthobi ke jela Meghalaya Tripura ki benta juga Mizoram ki benta juga Assam ka ba ai bor ke jing thau ya ki autonomous district council ban sencar ki than ki ba bun ki jat riu ritpat hak jela Meghalaya ngi don laitri district council kata ke Khasi Hills autonomous district council ke Jaintia Hills autonomous district council ba ke Garo Hills autonomous district council kini district council ki don yala ka jong ke bor bar kurkom trikam la ka dei ha ka senchar ka khadar lani hakikam bishar hnre wa la ka taru kimla banya lait na ka bor jong ying bishar ke jela ke bayadei bat kimat ki badan kam kumba julong hak election MLA ke district council legit ki khot da ka ba penlong ki election kata ka bangi khot ke MDC election lani ke member of district council election Hapro laitli ini district council dan hadu arknai teli constituency hapo man koi pekoi ke council ban haman council na lor kini ki arknai ngut ki khot la sujit habdeng juki saya wei ni kawai ki khot kumu nominated member ke bamud la da khenlut ya baro ki khot jong kawai council kan de lai phongut arknai ngut ki ba job election but wei pat ba susha jet
Henry mentah ke Sarkar India ke don gijing temu ban penkelai ke kernit ke bahan Rio jokriti sencar keri ban nang ai bor susu pat yaki District Council. Hawa arja khar khnai lawan ra Constitution Amendment Bill ke basispa arfusan jo arja khar khnai Rajya Sabha men penthmai ki kendon an hapo ke Finance Commission bat ke 6 schedule jokriti sencar jong keri. Kani ke Constitution Amendment Bill ke basispa arfusan ke temu ban penkelai ke kernit ke bahan Rio ban penkubor ki spotali District Council ki badan hasautali ki jela ringkat ke jing penkiu ya ke bha pisa syakini council. Lakimi lenti bagi Sarkar NDA balam dak seng BJP kalap nuan ra biang Constitution Amendment Bill ke basispa arfusan jo arja khar khandai hakan dorbar telang jong ke yang dorbar thawan jong keri. Kawini ki jinga jingmud daki council hangni kalong ban penne ke jingdon jong ki seat kata arp khandai teli hendrai ban penki upat ke jingbon jong ki nominated member nakawe shaka ar seat. Hakaba kawe nakini ki seat kandai nak benta keriu kentai. Mentapan ini pai syaki jing dawa ban wan rakno ya ke jela Meghalaya hapok artikel 371. Hakisna melalui ki don shibun ngut ki badawa ban menteri kami ke artikel 371A ba J ke jela Meghalaya ringkat bar ke 6 schedule. Kini kentop UMLA ke nongkrem uba aden mele besai mo husnam arja khasan kapor budang long UMLA jong ke seng HSPDP. Nang ta dak menteri ke Sarkar ke kong Amrin Lingdo husnam arja khandai ha kapor kadang long ke khot jong ke seng Congress. Husnam arjar puar ke Khasi Students Union ke dawa nak Sarkar India ban penkubor ke jela dak ba menteri kami ke artikel 371A ba G ringkat bar ke 6 schedule kumalale hak jela Nagaland ban Mizoram ban nalor kini ke New Tribute Council bat kiwi de. Henry hakawin ke jing keren jong udang shen usembut menteri ke Sarkar ba Preston Tinsong ulong balada ie hok ke jat ban Rio de ban yak hun ke election MDC om yak election MLA. Habakan tho ik resolution belawan radu MLA ke nongkrem ba aden mele besai mo husnam arja khatsan ban menteri kam no ik artikel 371 ke jela ba Preston ulong ba we MLA ulawan ra ik kamat ni motion ke yang terbar thawang ke jela ba de ban pendu no ik District Council ba hak jaka ke District Council de ban menteri kam no da artikel 371. Kani kadi ke bama bhau loong Henry hak bakhadu ulai thu bagi la kentaj ya ketika motion ban ulah kentaj ru ban yakren AA hak bai dei ban uni MLA haba shusngam kasngo ba lada pentri kam da artikel 371 kan wan rajing mentoi ke jela Henry ban ong pat ban weng no ika 6 schedule na ke jela ubun balang hi so ya ha ibabun hi ki dawai ke jing pentri kam ya baru arteli ki kendon jong kaan kata ka artikel 371 ban ke 6 schedule kumju kumbalong hak ke jela Mizoram. Kaya gajing sngo ke jong pi, kila ban ai gajing mo jong pi hapo comment section hapo jong ni video, iko apni sngo ke ba pi don banong halor jong ni kamat. Sai siang di phone rani love the forefront media, klam share, like, subscribe, penang isu show video bukum kini nakani ka channel.